mwaramutse neza nshuti bakunzi bayibendera TV mbaye ikaze amakuru muri rukerera. Uyu munsi turi kuwa gatandatu ni tariki 29 Ugushyingo muri uyu mwaka wa 2025. Reka nizere ko mwagize ijoro ryiza, reka nizere kandi ko amukomeje kugira igitondo cyiza. Birumvikana twinjiye muri studio, ni umwanya tuje kubageza amakuru yo muri iki gitondo, n'amakuru agiye kwitsa no kwibanda ku ngingo z'ingenzi zigaruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe Uvira haraye humvikana urusaku rw'amasasu menshi cyane. Uraza gusobanukirwa neza ko ibi byaje kugenda ibanwa naho amasasu yaturutse. Indege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 ya FARDC yibasiye abaturage mu Minembwe irasa ibisasu byinshi. Ibi uraza kubisobanukirwa, ndakubwira kandi ko muri Mwenga barwanye b'intare za Sarambwe bigaruriye utundi duce twinshi cyane. Ingabo z'u Burundi, FARDC, FDLR na Wazalendo abongeye gukizwa n'amaguru bikomeye cyane, amaguru bayabangira ingata. Turababwira kandi ko kugeza ubu ngubu amakuru aturuka avuga ko Mwenga centre yamaze kubatombe mu barwanyi b'intare za Sarambwe. Uraza kubisobanukirwa. Abarwanyi b'intare za Sarambwe kandi bafashe agace ka Karambi. Wazalendo n'ingabo z'u Burundi bahita bagira umujinya basenya ikiraro. Uraza kumenya ngo iki kiraro basenye ni ikihe, byose uraza kubisobanukirwa muri aya makuru. Kandi naza kubabwira ko abarwanyi b'umutwe wa 23 baciyemo kabiri Mwenga na Kamituga bototera ibifaro by'ingabo z'u Burundi. Ni operasiyo ikomeye cyane kandi simusiga, operasiyo turi buze gusobanura neza, tukaba asobanurira uburyo abarwanyi b'intare za Sarambwe iyo operasiyo bayikoze. Mwese rero reka nongere mbifurize kugubwa neza, nongere mbifurize kugira ibihe byiza. Nizere ko mumeze neza. Ubwo abafite ibirori uyu munsi ni kuwa gatandatu, birumvikana ibirori abafite muze kugira ibirori byiza. Afite izindi gahunda nko kujya mu bukwe, namwe tuze kubifuriza kugira gahunda nziza uyu munsi. Ni munyemerere rero amakuru tubigenze gutya, abone mu kanya ngaruke twinjira ku buryo burambuye. Sinongeye kubaha ikaze nanone mwese. Nizere ko noneho mwamaze kuba tayari tukinjirana muri aya makuru ku buryo burambuye. Like zanyu birumvikana ndazikeneye cyane, mugende muterekaho. Ndongera kubinginga kandi niba utari wakora subscribe hano ku Ibendera TV, ndakwinginze uyu munsi ntunji kutayishyizeho. Undi nkeneye subscribe nibura 500 kuri uyu munsi ngasohoka muri aya makuru rero maze kuzibona. Mwese rero ni munyemerere twinjirane muri aya makuru. Mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amakuru aravuga ko haraye humvikana urusaku rw'amasasu menshi. Umujyi wa Uvira uherereye muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Makuru aravuga ko haraye humvikana urusaku rw'amasasu menshi cyane. Akaba ari amasasu yatangiye kumvikana mu masaha y'isa 3 z'ijoro, ni ku munsi w'ejo kuwa gatanu tariki 28 Ugushyingo muri uyu mwaka wa 2025. Abaturage bo muri quartier ya Murongwe ahitwa Kagungwe n'utundi duce twegereye ahangaha batangaje ko abari mu bwoba bwinshi nyuma y'ibiturika bikomeye kandi bikomeje kumvikana muri ibi bice batuyemo, aho banasabwe kwikingirana mu ngo zabo. Nta nzego za gisirikare cyangwa iz'umutekano zari zabasha gutanga itangazo rifatika kuri iki kibazo kugeza ubu.
gusa amakuru y'abaturage agaragaza ko amasasu akomeje kumvikana mu bice bitandukanye ndetse ko hari ubwoba bukomeje kwiyongera mu gihe abaturage basaba ubuyobozi gutanga ibisobanuro no kongera ubwinshi bw'umutekano muri ibi bice. Iri hungabana ryo muri Uvira rije mu gihe amakuru yo mu karere ka Mwenga akomeje gutera impungenge, imirwano ikomeje kongera gukomera no kuzamura urwego yari iriho. Amakuru yemezwa n'abahatuye aravuga ko umutwe wa M23 na Twirwanaho bamaze gufata igice kinini cya santere ya Mwenga, akaba ari igice bamaze kwigarurira ku mugoroba wo ku munsi w'ejo ku wa gatanu. Abasirikare ba FARDC nabo abafite ikindi gice cya santere mu gihe ihangana ryo rigikomeje. Umwe mu batanze ubuhamya twavuganye aherereye muri ibi bice nubwo atigeze anyemerera ko imyirondoro ye nayishyira ahagaragara, agira ati ku mugoroba wo ku munsi w'ejo ku wa gatanu abarwanyi b'intare za Sarambwe bigaruriye cyangwa se bafashe igice kinini cya santere ya Mwenga. FARDC n'abazarendo kugeza ubu ngo baracyari kugerageza kurwana, ariko birasa naho byamaze kubarangirana. Umwe mu batanze ubuhamya kandi yavuze ko ngo harimo kumvikana amasasu menshi hagati y'abaturage bo mu bice birimo kuberamo imirwano. Bakomeje gukurikiranira amakuru ngo barimo gukurikirana amakuru henshi ku mbuga nkoranyambaga 5 kugira ngo nibumva isasu ritangiye kuzamura urwego rwo hejuru batangire kuyabangira ingata. Reka mbabwire ko indege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 ya FARDC basiriye abaturage muri Minembwe. Indege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 y'igisirikare cya leta ya Congo FARDC yongeye kugaba ibitero bikomeye cyane byo kwirinda cyangwa se byo kwirukana abarwanyi b'intare za Sarambwe mu bice bitandukanye bafashemo aha muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru yemejwe n'abaturage bavuze ko ngo mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 28 Ugushyingo muri uyu mwaka, indege ngo yaraje irasa ibisasu mu muhana wa Gakangara uri hafi ya santere ya Minembwe. Nubwo ibisasu byaguye izo ahangaha gusa, ariko ngo ubwo bukomeje kuba bwinshi. Abaturage baremeza ko ngo ntacyo byahitanye kandi ngo nta n'ikintu cyahiye, gusa bakavuga ko ubuyobozi bukwiriye guhangana n'ibitero byaba twavuga ko ari abagiye hehe. Reka twerekeze noneho Mwenga, mbabwire ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bari kumwe na Twirwanaho bafashe utundi duce twinshi. Ibi byanatumye ingabo z'u Burundi zigira ikikango zikayabangira ingata. Bari kumwe na FDLR, FARDC na nabo ngabo. Hanyuma rero amakuru mashya aturuka muri teritwari ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko ihuriro Alliance Fleuve Congo ryamaze kwigarurira bimwe mu bice birimo agace ka Kashaka. Ni nyuma y'amasaha make abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi bafashe hitwa Karambi, n'agace gaherereye mu birometero 5 uvuye muri santere ya Mwenga.
ibi bitero bishya bikomeje kwiyongera mu minsi mikeya, aho bigiye gutuma abarwanyi b'intare za Sarambwe twirwanaho n'ubundi iminsi mikuru birumvikana batayisangiye ku bwinshi. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ndagira ngo mubwire ko aha muri Mwenga hamaze iminsi habera isibaniro y'urugamba kugeza na n'ubu. Reka kandi babwire ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze gufata Karambi, Wazalendo n'ingabo z'u Burundi bakamwara bagasenya ikiraro giherereye ahangaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 ukomeje kwigarurira ibice mu buryo budasanzwe, kuko wafashe agace ka Karambi kari mu burasirazuba burase. Aka gace amakuru aravuga ko ngo kari mu birometero 5 uvuye muri Mwenga centre. Ibintu rero bikaba bikomeje kudogera no kujya irudubi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibi rero urugamba rukaba rukomeje gukomera cyane ahangaha muri Mwenga, cyane cyane by'umwihariko Kasuku. Muri Karambi isasu rimeze nabi, kenda kubwira ko imirwano nyuma yuko birangiye aka Karambi kigaruriye n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Nagira ngo nkubwire ko hamaze gutegurwa imikwabo iremereye kandi ikomeye cyane. Gusa ahangaha urugamba ruracyari urugamba, nubwo nyine ahangaha hamaze kwigarurirwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, ariko muri ibice bya Mwenga imirwano ikomeje kuba imirwano, urugamba rukomeje kuba urugamba mu bintu byose, kandi ubona yuko bitanoroshye. Hanyuma se amakuru y'abandi, niba amakuru yanyu aho muherereye hose, ubwo hari abarimo kugenda batwandikira batubwira bati turabakurikiye, hanyuma abandi namwe mugende mutwandikira muduhe ibitekerezo byanyu. Kugeza ubu rero abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze gucamo kabiri Mwenga na Kamituga, abototera ibifaru by'ingabo z'u Burundi. Amakuru aturuka ku mirongo y'urugamba muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko n'undi amakuru aravuga ko n'ubundi ku munsi w'ejo kuwa gatanu zimwe mu ngabo za M23 zageze mu gace ka Kashaka, agace kari rwagati muri Mwenga na Kamituga. Abazi neza aka gace bagasobanura nk'agace kitegeye cyane Mwenga centre, ku buryo ukarimo ku buryo rwose bitagorana ubaye uri ahangaha kuba wajya muri Mwenga centre cyangwa ukajya mu mijyi mitoya ya Kamituga na Fizi. Nshuti bakunzi bacu, reka mbabwire ko urugamba rukomeje kugenda ruba rugamba kandi rukomeye cyane, ariko ni nako natwe tuganye ku musozo w'izi updates twagarukagaho muri uru rukerera. Ubundi rero nizere ko mukomeje kugira weekend nziza, Imana ibane namwe kandi ibarinde.